Mişar ansamblenin vakilleri bilen de tanıştırırız hele. Bizim kardeşim. Men ansambl bulduyken de birincisinden anın bilen de profesyonel işlevçi kişiler girebildi. Cisiminde ansamblının nigizinde bizim Urmay avlunda Sengat Mektebi'nde işlevçi okutçular. Hem Sengat Mektebi'nde okuçu yaşüsmürler, balalar. Hem bilgiliydi. Anasının avlumuzda yaşayışı hizmette buluşu oldu. Eleginde avul hucalığında idilerinde mektepte işlevçiler, anasının medeniyet ülkelerinde işlevçiler, anasının da birisi indi ebiler, Allah'ın büyüngüsünde Urmayavında kaderli, dereceli ebiler, analar, şular alar. Allah'tan ricabızında şu ansamblinin repertuarga bizim hüpkene şimdi yüzinselikli, şimdi altın fontlu, şimdi büyüler bizde. Tanıştık, müzikal yetekçimiz bizim sarı başaklı külmekten, o bizim bütün Tatar dünyasında, Tatar historiasında popüler icrası gibi Biliriz. Tatar bununda laureat, anasının Semi Palat şehrinde Grand Prix ismini alıp atkan bizim İldus Şeydullin. O bizim aşık kiçkine bala bulup gelgen idi. Şu kiçkine baladan 5 yaşında tutalıp kaldı, başka yolunu bilmedi, bizde kaldı. O müzikal yetekçimiz, anın yukarı bilimli, bizi o instrumentlarda da onu bir şapkine jırlıydı. Anın bile işte tağın bir müzikal sengat yetekçimiz, o bizim İlnar Hisamov, Kazan Devlet Medeniyet Üniversitesi'ni bitirdi. O autentik folklor boyunca bizim Mişar Ansamblinin oyunda profesyonel yetekçi olarak yetekliydi. Allah yanında tam bir müzik oyun kanalında oynayıcı bizim Zeki abimiz. Tam bir bizim autentik bizim bir şimdi yani bizim kuraylar bizim neler şimdi sazlarda ama anın masterında bizim müzikal yetekçimiz Nail Şeripov. Anın yanında anın teknik şiddetçi bizim programlarına alıp barıcı, vizajcı, ol da Allah ikisi de İhli kadınlar, Nail hem Gülnara Şeripovlar, onların da bağları da mundalarının. Hem buna şunday kişiler de bizim, onlardan bizim şunday Alpat, şunday siber evlerimiz bizim, Gülsira yapamında bizim, Fahri yapamında. Allah, şular bizim ansamblda var. Elbette bizim bir işine bit. Şu bir ilişkine 50 yaşlar da var değil mi? Boğalar da var. Eli mındaki yerleri var. Eli anlasın mındaki kelmeyenleri var. Siz bizge bugün bir küp tapşırılar alıp geldiniz. Bir küp tapşırılar, teşhirlik materyal alıp geldiniz. Şu an Allah bir sayında tamaşaçılarımızga da ko'rsatırız. Hazır indi ederiz tapşırığımızı devam edelim. Kızlar, yigitler bilen bir ettirtip al geli. Hadi. Kaçtığımın kısasında sular aşağında yelim isimler düşesinde sular aşağında yelim isimler düşesinde Uran bizge ulica, tavuk bizge kurica Hey tavuk bizge kurica, ertez bizge bituha, kızlar bizge cipuha Kızlar bizge cipuha Yigitler iyiler böyle, kızlar şer yavunlar. Kızlar şer yavunlar, yigitler mağdur bulsa da kızlarga yalınlar. Yigitler mağdur bulsa da kızlarga yalınlar. Vallahi deyip eytesiz, vallahi deyip eytesiz Vallahi deyip eytesiz, jür kitabını kılansız kiliştirir eytesiz Jür kitabını kılansız kiliştirir eytesiz Uğramaşla çıkan çakta teşrif kaldı kavuşun. Teşrif kaldı kavuşun. Dağın birine cırla, elde bir gel mahtur kavuşun. Dağın birine cırla, elde bir gel mahtur kavuşun.
Tamaşaçılarımız biz devam ederiz. Bugün Oğlak bizde konakta Urmay Mişerleri. Ансамблі. Hem mine Ferit abi Urmay bitimde o dik dini avul bularak bileriz biz arnayma. İlk zamanda Oğlak iler bulunu tırmağandır, bulgandır. Humun bulganmalar hem anda biteli yürüge yaraman yine şey bilen kızga mesela jiddetleşip yürütügül yondagana bulay basıp yürüde. Nişiktir mine şimdi katı kagideler bulgan dip bileriz. Mine senin de avlakның әле bizning avlarda bitkenine bir 10 yıl gına. Allah terle bulay indi. Anın tuy avlağı, anasının eme avlağı, kazı kesen avlağı, Allah terle bulaydı. Anın isinin bizim temisi bulay indi. Bilgili bir kende Urmay yolunda 12'şer avlak bulaydı. Ул авылның төрле сынында була инде ул теге нәсел туганнар белән инде аны безнең апалар сөйләп бирәләр күбрәк инде. Но шул бер төндә 12 җирдә 10 җирдә буламды аулак була. Җегетләр инде теге берләшеп аларның үзләренең гармонисты, үзләренең шундый бер төрле куштаны, лидеры була бит инде шундый. Алар бер йорттан йортка, авылдан авылга йөргәннәр, кызларны күзләп, карап инде анда теге дөнья бит барлашырга tabışırga gerek, gayle sarıga gerekinde şunun bu tege küyezme şekilde kızlar naşlay utalarında avlakta yigitler kiler kendi. Bu bildi bizning 12'şer avlak buluğu нәрсе белән бәйле? Эшкә чыгып киткәннәрме гаиләләр менә шулай берләшеп? Юк, элек битендә ул теге ничек әйтим, кичләрен төннәр узын, клубларга теге кызларын җибәрмәгән, әтияниләр ярамаган, ничек инде күз кылаксыз гына инде совет. Авлак битендә ул теге әтияниләр булмаган үй битендә. Әтияниләр кайда киткән? Юк, алай дәстеге ул, аның әтиянсе идә булган. Идә булганнан бергә. Әтияни булмаган, ул теге безнең классик әсәрләрдә язылган, шулай калган, шундый фикер туган. Алай теге әтияни идә булып та авлаклар булган. Әйтәм инде аның темасы булган. Туй авла булды икән. Кыз әйберләрен кидерделәр, кыз әйберен китерде, шул төнне инде кыз өйне бүтән чиккән әйберләре белән өйне тутырып җыя инде. Күргәзмә улак инде ул. Киләләр күргә кыз ничек өйне җыйды икән, аның теге чиккән әйберләр теге бездә мажы иделәр, чашауларыннан бүтән әйберләр, элгеләре килеште булдымы икән. Бигрәк шитен булган Кыз бала әзерләнгән, тормышка чыгарга ул сындык тулы чиккән аның бирне ясаган. Шуларны бит инде күргәзмәс ман. Менә аның аулагы шул булган инде. Аннан соң әтияниләр өйдә булганда да аулак үй булган димәк. Әтияни өйдә булган. Ата кеше инде ул бәлки күшәгә кереп утырганда, әни кеше инде ул аны бит Алла сакласын. Уткуз бар, усы бар, ни бар. Зур авылның аның яшьләре дә күп. Ярый кичкенә авылда теге 5-6 кеше килә дә аулагы ясап ята. Монда бит клуб сыман бит. Берсе килә, берсе китә, барсына карар кирәк, барсын тикшереп кирәк. Безнең бит әле күбәк үдердә калды. Җырлыйбыз мы? Җырлыйк. Инем башы түгәле, килеп кургал түгәле. Безне ишергән булсаң, әйдә җырлыйк бергәле. Безне ишергән булсаң, әйдә җырлыйк бергәле. Күбәк үдергәннәйем, күбәк үдергәннәйем. Күбәк үдергәннәйем, күбәк үдергәннәйем. Күбәк үдергәннәйем, күбәк үдергәннәйем. Күбәk үдергәннәйем.
Urmay alda yaşap icat etüşü Mişer Halıq Folklor Estrada Ansamblı. Bilesizmi benim emosiyalarını aytib bitirgisiz. Ишетәм. Çünkü bu tapşırı, bu ansambl vakilleri bir kimde de bir taraf kaldırmağandır deyip oylayım. Әлбәттә шулай, шуңа күрә инде без Татарстан Яңгыр каналыннан аларга истәлекле бүләккә тапшырыйк әле. Ferit abi rahmet Rahmet olsun sizge. sizge. Şunday ansambl uyuşturğanğa. Şunday sәләтле яшьләрне, өлкәннәрне бергәләшеп җыеп, алардан менә шундай шәп ансамбль uyuşturdыгыз. Рәхмәт яусын сезгә тагын бер тапкыр. Соңгы очрашу булмасын. Әйе, ничек ошадымы сезгә? Bilgili elbette şahada niye şamasızsın yüzümüzdekiler bir rəqətlərini cızladılar, rəqətlərini bildirlər. Buna kile çeki var diyen şun. Onun en mühimi bir unutulmagan. İşte ertəgə də cızlasalar bilsələr, buna şu bəxit. Әйе шул. Безгә дә бик ошады сезнең белән күңел яшарга. Рәхмәт яусын сезгә тагын бер тапкыр. Әйдәгез алкышлыйк әле. Рәхмәт. Дуслар, Без рәхмәт дуслар сезгә. саубуллашабыз сезнең белән киләсе очрашуларга кадәр исән-имин булыгыз.